Apay manong kadi nga oras nga lutlutunti sa kati kabalyo. Pera man ang tayo matlang no na imas ti diguna. Ano yun? Nagimas kan kabsat man ino, naimas na ta. Agluto tayo kakabsat, ti pagpasidak, ti agtrabaho. Ayan. Patas ti baboy. Oh, may kayo unta. Agnga nga kayo unta. Ipakan ko kanya yung nakapudpudot. Nagasok. Nagasok, nagbara, tapos nagbara pa iti pudot ti kwa. Panawon, pudot na po init. Sakit ti mata. O, ito original nga kwa. Nga kaserola. Kaserola ti probinsya. Naimas na tati, agigop ti digo ori kwa. Napudot ti panawon. Mapaninlata. Yarub-ub tayo ti digo. Talam ta, nakabaybayag nga maluto. Sa akin sa ti kabalyo da ito. Apay manong kadi nga oras nga lutlutunti sa kati kabalyo. Bayag ko. Tay ko pa ngayon saang. Ay, baglakad nito nagro-rub-rub lagi ti kayo. Anak nga kakaasi nga, puyot-puyot. So, inchong. Ay, sungat tayo mga aramid. Katwanan ni Memel. Paano ni Memelon? Alpasdan. Ay, bang kayo to ah? Tukawang kayo to. Baka ni Memel nga, gawawi dun. Impa, ikak man tikastoy natin ito. Nagtudo ko kwa. Diretso dito yun eh. Diretso dito, tapos agpari dyan ni oh. Kapan yegi todo. Agsapray ko na kuma. Inot-inot. Ayan di Chinese pechay. Isa mo ta available nga gulay. Sabaw na. Imas. Naimas na tatagkaldo, rin na pudot ti panawon. Papasangit.